ngaphandle kokuthi sisichithe isikhathi asibuyele bengisa remind abazalwane godaba lolu ngoba indaba namhlanje njengoba sikhuluma nje usuku lonke ingokuthethwa kwecala iphinde futhi ibe nangokuboshwa kuka Jesu lokho kwesikuthola lapha ya encwadini lezi four gospels ngiyangithanda ukuthi umuntu mangabe njengoba ngithi nje yonke into engisuke ngikhuluma ngigqugquzela ukuthi abantu abafunde ngoba uma ufunda uba nolwazi yabo akukho la udideka khona akukho la ozotholakala usushinto ekungeyona kodwa uzoshinto ekuyona ngoba unalo ulwazi. Sihambeke mabika sifike kule part where uJesu ethi kubafundi yabo lento okay lengizoyifunda lengizokhuluma ngayo manje itholakala lapha kuLuka 22 uLuka 22 yes uthi kwasondela umkhosi wesinkwa esingenamvubelo okuthiwa iPhasika. Lo la nje uwodwa mabiki uyasitshela ukuthi kwakusondele into vele vamise ukuthi yenzeke ejwayelekile ukuthi ayenzeke lento ayidinga ukuthi ene uzuzu yobo ususayenze ukuze uunderstand ukuthi uJesu wathi mefika wakholelwa ezintweni azificile ngoba kukhona futhi naseBhayibhelini la ethi angizanga ukuzoguqula noma ukuzoshintsha okwakushiwo ubaba uAbraham but ngangizogcwalisa okwakushiwo ubona. So lento nginikeza irespect mina kaJesu ngendlela esimangaliso ngimthanda ngendlela esimangaliso ngoba understand zonke izinto ayizenza yayinenhlonipho phakathi. 2 yayinoku-understand i-diversity yayinoku-understand abantu alethwe kubo yayinoku-understand ukuthi khona abantu abadala aba-before me so kusho ukuthi mina angingavele ngifike ngoba ngizofika nalesi siphiwo sami ngiyingane ngoba siba nazo iziphiwo siyingane kodwa ukuze sikwazi ukubonakala sisebenze fanele sisebenze kanjani fanele ngenze njani mina ukuze labantu bakwazi ukungamkela bangizwe ukuthi ngithunywe uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akayena uNkulunkulu osabisayo akayena uNkulunkulu othusa abantu akayena uNkulunkulu onolaka akayena uNkulunkulu olwisayo onenzondo yayizwe leyo. So kusho ukuthi uJesu understood ukuthi omthumile umthume ngaluphi uhlobo ukuthi akazokwenzani la. So mina ke njengomlandeli wakhe njengomuntu omlandela kakhulu nofunda kuyena ngiyayibamba le yenhlonipho ngiyayibamba futhi naleyo ukuthi abantu abafani ngiyayibamba futhi naleyo choice ukuthi uNkulunkulu sinikezele sonke ichoice ukuthi sikwazi ukuthi si decide noma ngabe udecide ke manje South Africa ukuthi uyakiphi religion there's nothing with that wrong about that kodwa into ebalekile kuyona leyo nto ukuthi understand phela into yenzayo ukuthi isuka yazi umlando walento okhuluma ngayo understand bese uyenza wena ngendlela ekufanele ngabe uyenza ngayo. Ngiyacabanga ukuthi ngiyazwakala uma ngabe ngibeka lokho. So uma ehamba ke sekuyileso sikhathi ngisusela la njalo ukuthi ngifuna ukuyofika la kuthi kuhlangana kanjani manje noJesu esiphambanweni nePhasika nani uthi sekuthiwa la sekuyikwasondela lowo mkhosi wesinkwa ke esingenamvumbelo owenziwa njalo. Ngiphinde ngachaza ke mabika ngiyathanda le ukuthi ibambisise ukuthi uma sekumkhosi wePhasika kwenziwani ngikubalile ngizophinda futhi ngikubale few things nje ukuthi okay kuyadliwa kuba ne table yokudla kuleli tafula njengoba kuyinto ehlazi yenziwa ukukhumbula ukukhishwa lokhuzeni ukukhishwa eGibhithe kuExodus 12 kuba nesapha noma mhlawumbe angazothi ukuthi siyasibiza ukuthi anu behlele etafuleni angifuni ukusho sapha no dinner kodwa behlele etafuleni kukhonani lana isinto esingenamvubelo bese kuzoba ama bitter herbs iwayini okhethekile for that specific time because la base enkumbulweni base cabangeni base kufundiseni futhi ingane ebese kokubaleke kunako konke ukurecite lezi zinto Exodus 12 ukurecite wonke indlela abaphuma ngayo eGibhithe nangendlela imiyalo ngoba kuthiwa mawusufunda kahle Exodus 12 uzofika egcineni uthi benza kanjani balalela uMose ngoba babekholwa ukuthi uMose ukhuluma izwi likaNkulunkulu right base benza njengoba uNkulunkulu ekhulumile kuMose yonke imihla yabo kuze kube yinamhlanje njengoba ku2020 ngithe kuwena uma ngabe ukuthi ukholwa lento engisho uhambo uyochecka nje ama Jewish holidays ubone ukuthi alikho yini iPhasika lapho busuya ubone ukuthi namanje kubhaliwe kwaze kwathiwa njengoba ke lisifice kune corona sizokwenza kanjani bakubekile ukuthi how you going to celebrate it ngalesi sikhathi angitsho ama cravings ngiyayibamba la Ndlovukazi ukuthi umuntu ucrave noma uhalela ini kwakungasebenzi
akukwazi ukusebenza Mabika because umhla ka8 kuya umhla ka16 sizilile akuyingemizwa yomuntu akuyingemi angithi lento ayihlangana ukuthi uthandana lalela kuze kwaphinde kwachaza ukuthi isikhathi anginaso kahle ukuthi lama bitter herbs ameleni le ndaba yokurecite sengiyishilo ukuthi yayimeleni babeyenzelana naleyo wayini why bephuza iwayini yabo yonke into eyidliwa lapha kune reason ngoba nangalesikhathi kufanele bephuma abantu bakwaIsrael eGibhithe kwaba neinstruction yokuthi idlani kanje nisike kanje igazini nje yabo konke nidle konke kwapho eningakudlanga nikushisa angithi yabona so kwakunomlalelo obekiwe so namanje baqhubeka lapho and lento spiritually kukhona into eyenzayo one nje Mabika ukuzila ukudla spiritually you connect ngendlela esimangaliso so lento abanye abazalwane abayinaki lento yokuzila ukudla when it's time for indaba yokhuza i-Passover now ngifuna ukufika la Mabika ekutheni uJesu uthi ke ambani ngilungiselela sekuyileso sikhathi la begubha wayeyogubha naye angithi ayizalwana uma efike egubha lapha yana bafike bayadla mebedla ekwakhuluma wathi yenzani lokhu ukuze ningikhumbule ngiyabuya ke after 11 sizoyikhuluma kahle le ndaba sidedele indaba ngoba indaba enkulu ngempela leli phasika ngingakuhlupheki ngingakahlupheki amen ngokuba ngithi kini angisayikulidla ngempela lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu verse 17 wamukela isitsha wabonga wathi thabathani lokhu nabelane verse 18 ngokuba ngithi kini kusukela manje angisayikuphuza okwesithelo somvini uze ufike umbuso kaNkulunkulu wayesethabatha isinkwa wabonga wasihlephula wabanika wathi lokhu kungumzimba wami onikelwa nina yenzani lokhu kuba ke ningikhumbule yes lord inkosi ayibusise ukufunda kwezilayo Mabika yenzani lokhu kuba ningikhumbule bengifisa ukuveza Mabika sisazoqhubeka bengifisa ukuveza le party ethi ena uma ngikhuluma mina ngento ukuthi umkhosi wephasika kwenziwani uma understand la ngithi uyamuzwa ukuthi waqhephula isinkwa kuba ne process yokuqhephula ukuthi akudliwe manje isinkwa makugujwa umkhosi wephasika Jesus wayewugubha umkhosi wephasika singayenza mistake yokudidanisa sithi wayengakwenzi wayekwenza ngendlela futhi ekwakwenziwa ngayo kumaJuda nakwaIsrael yavela ukushare futhi yavela nala and 2 kuvela le yewayini engilishilo omunye enebezothi awusefuna ukuthi kube newayini likhona iwayini kunesizathu lokuthi akube newayini ema ngabe kugujwa umkhosi wephasika kubaJuda now nalo meshera uthi akasho ukuthi ningabe nisakwenza lokhu komkhosi kodwa uthi mase kuumkhosi wephasika mase nihleli kanje ningikhumbule ngoba mina ngeke ngisaba nani ngeke ngisakwazi ukuhlala kuleli tafula ngidle nani ngishare kanye nani senze lo mkhuleko lo wokukhumbula ukuthi uNkulunkulu umenzi wezinto zonke uke waba nathi singabantwana bakhe wasikhipha ezweni laseGibhithe wazosibeka endaweni esikuyo namhlanje sesikwazi ukukhuluma noma yini sesikwazi ukushi noma yini ngithe ukhumbule njengoba ngikhuluma it's freedom month eSouth Africa nathi kuye kwaba nalowo mzuzu wokuthi nathi sibe siseGibhithe lethu nathi besinezinto esingakwazi ukuzenza but ngomhla ka27 kwabekwa kwashiwo ukuthi nali usuku esathola ngalo ukuthi thina khululeke angiqhubeke ngendlalela la le ndaba yokuthi uJesu asibambe lento ake singabi abantu abazoshumayela indaba yokuthi uJesu mkhulu kuphela asikushumayela ukuthi mkhulu abamazi abantu ngiyavuma kodwa asingabe sesishiya lapho asiphinde futhi sifundise izinto ayezenza ngoba mangabe singenza izinto ayezenza sizobe sesifakazisela lelizwi lakhe lithi mina ngiyindlela neqiniso ofuna ukuya kubaba nofuna ukubona umbuso kaNkulunkulu kuzofanele abheke mina abone mina so uma ngabe ukuthi uyayi understand indlela awuhambi yabo indlela mayibekiwe awuhambe eceleni uhamba la kuyona unyathele kuyona kusho ukuthi ufila noma ngabe yini la ehambe khona uJesu uzokwazi ukuthi ukuzwe ufile ukuthi okay kuhanjwa kanje mangabe kunyathela mayithi nyathela kuma footsteps ami uyabona unyathela kona and you pick up immediately ukuthi kahle kahle lo muntu umoya muni uhamba kanjani so ileyo nto eshiwe iBhayibheli uma ngabe ethi ngiyindlela neqiniso namanje la kuzofaka ngithi mina ake sibambeni nathi kulesi sikhathi samanje kade sihlele emakhaya uthe Mabika wonke umuntu sober manje kusho lento ehla kahle izozokala kahle ngoba uma ngabe singezi kuyi understand indaba yokuthi thina
ake senze njengoba exactly as enzile uJesu sizokwazi ukuthi siphumelele nayi part efike be crucial kubazalwane yileyo ukuthi uma sesiphika izinto esizona esikhule kuyizona singabantu abamnyama siphikani senzani ngempela ngoba nangu uJesu naye la uyaqinisekisa ukuthi izinto ezishiwo obaba omkhulu nobaba Abraham angizile mina kuzozichitha mayithi na why sizichitha sikuthatha upha ukuchitha izinto ezaseyibekiwe eqaleni ngoba kunesizathu yonke into nomkhosi ophasika kwakunesizathu ukuthi ena wenziwe akuyona into eyiritual yamadimoni lena yinto yokuthi babonga uNkulunkulu ngoba ngithe kuwena mabika kunazinto abayirecitayo nezinemkhuleko abayishoyo ngizocela nje ukufundela ngoba kubhalwe nangesingisi uze ukuthi uma kwenziwa lo mkhosi ophasika bathini abakhulumi kwisithixo bathi blessed are you Lord our God King of the universe who has sanctified us with its commandments and commanded us to kindle the light of the holy Sabbath. Understand? Kusho ukuthi la kahle yonke into abasuke benza basuke bekhuluma nomdalo wezwe nomhlaba owakwazi ukuhamba nabo manje thina siyayididanisa lento ngoba noJesu ngesikhathi efike kuona lo mkhosi naye wayepraise lo mdali wezwe nomhlaba owakwazi ukuthi asuse obaba bakhe abadala abazobasusa ezweni leGibhithe abafaka ezweni lekhanda abanye bafika ngakhona but we are grateful ukuthi thina sikhona sifikile uhambile nathi now ngidlalela yona ithi into kamabika mase khulumile mase beyelenzile esedlile lesinkwa nanani okufakazisela ukuthi wayeyenza umkhuba wendawo wayewenza wasekhaya kuthiwa ke mabika ke emva kwaloko wahamba nayo into engiyithanda ngoJesu uNkulunkulu wami into eyenza ukuthi ngithi ngiyamthanda lo ngithanda kangaka ngoba yonke into ayeyimele la kwakuzovusa umuntu omnyama kwakuzovusa wena umuntu omnyama ukuthi hlakanipha understand the power owanikezwa yona uJesu into eziningi ayikhulumayo eBhayibhelini mawumfunda kahle kuma 4 gospels uyayichaza lento ukuthi lawa amandla lawe sanikezwa wona ekuqaleni usayiwo namanje and nine power kodwa niyazidoubt ngimthandela leyo nto ukuthi uzonginikeza lento yokuthi mina I am a free thinker mina fanele ngithi mangikhuluma ngazi ukuthi mina owami umdala ukimi uphila mina ngiholwa umoya oyingcwele isikhathi esiningi bekhuluma ngawo umoya oyingcwele ukuthi izinto eziningi silawulwa uyiwona lo moya oclean kaNkulunkulu na uma ngabe mina ngingasezi kuyinaka lento kaJesu bese ngiphila ngenye indlela ngithini ngoba uzazathi yena baningi abalokhu bengipraise bethi inkosi kodwa bengeze ukubona umbuso ngani ngoba abayenzi intando kaNkulunkulu but babhizi bapraisana nami kodwa intando kaNkulunkulu abayenzi kusho iBhayibheli esilifundayo kuthiwa amazwi asho uJesu lawo na angiqhubeke uma besuka amabika la esuka lapho uye entabeni bengisababa like khona ukuthi makhulunywa ngayo mechaza behlaze njalo mayiqeda ukusebenza mabika noma enenkinga noma enani ubezi remove from i crowd ahambe aye entabeni yeminqumo abese fika ekhuleka khona abese fika ecela uNkulunkulu nakhona la kuthiwa wakhuphukela entabeni yaseGetsemane wafike nakhona wafika wathi inkosi baba uma ngabe lesitsha kukuhle kwena aqala wathi nje dlulisa lesi sitsha ngoba wayesemzimeni ebona ukuthi the hour isifikile isikhathi esifikile wathi dlulisa lesitsha wathi kodwa uma kukuhle kuwe ngoba ayikho into ayiyenza ngaphandle ukuthi approval kamoya ingcwele umoya oqiniso umoya wokulunga umenzo izinto zonke approve uthi uma kukuhle kuwe akwenzeke lokho now ngalesikhathi ehamba eziremuvile wayishiya abafundi bakhe wathi abakhuleke ukuze bangangene ekulingweni wathi mebafica wahamba bafica balele ngokudabuka ukuthi now sekuwona lo mzuzu ngempela sekhuluma ngabe uzokwenza kanjani everybody is wondering wathi wababuza indaba nilele ngokudabuka na ngoba ngitheni nakhulekani ukuze ningangene ekulingweni now it's the moment manje sesihlaselwe kokusihlasela ukuthi uJesu maseshile esethi hlalani nikhuleke nize ngangena ekulingweni abantu abayi understand lento ngoba ngempela uma ungahlele ekukhulekeni uma ngahleli la kungakuzilile ukudla ngoba that period ekhumbule ngikutshela ngithi kwakuzilwa ukudla uma ungeza ukuhlala uNkulunkulu ungeza ukunderstand izimo mayifika uzonga understand kuthi noma ukufa kufika uzonga understand ngoba uhleli uNkulunkulu uzokhohlwa nanokuthi konje kwakushiwo ukuthi ngelinye ilanga siyohamba emhlabeni naye wayeshile bikezelile ukuthi ngelinye ilanga ngiyohamba emhlabeni now uma ungekho connected spiritually then you will never understand ukhala njengalabantu abangena ukukholwa okuphelele so it's very important ukuthi uwabamba amazwi ayishiwo uJesu uwabamba amazwi kuthiwa wakhuluma ngawo uma ngabe wenziso kwakhe ile nto engiyikhulumayo emhlabeni uzokwazi ukuma sinyukele entabeni this is the time because naye emzuzwini wokugcina sebezomlimaza sebezomthatha wakwazi ukuthi ayokhuluma noNkulunkulu wakhe lalela ke mabini
emva kwalokho base qhamuka isixuku thiwa semthatha leso sixuku uyangandestand vele kwase arrange ukuthi uzobonakala ngani because kwakwazeka ngithi bengishintsha seqala ukuthi vele umkhosi wephasika uyazi ukuthi akekho ngekabe la umuntu mayimjuda obviously uzoba la and mabika ke naye ke enye part ebiye ingacacisa ukuthi vele mangabe kwenziwa lo mkhosi wephasika ngoba into ehlezi yenzeka kuyaye ukuthi makuboshiwe izibosho ebese uPilato athi ena kubantu kushuthi ubenzela umusa yena ngoba uyabusa ngaleso sikhathi athi abakhetha umuntu ena abafuna ukuthi akhishwe kusho lesikhathi ena kubethatha uJesu beyombopha bambopha ngaleso sikhathi bese bemyisa lapha kushuthi abapriest bonke bahlangana ngaye hey my god akuhlangana ngabe abantu bahlangana namapriest bonke bahamba bamyisa lapha kuPilato kushuthi mase usefana nesibosho uma efika lapha ya uyabuza unifuna nginikhululele into umkhuba obuwenzeka vele at that time during the Passover time amaJuda athi lalela akalentuze abakhulula uBarnabas bayeke ukuthi bakhulele uJesu yini uyabuza uPilato yini inkinga uthi ena kuthiwa lamavesi lawa ngwabhalile futhi uzowathola kahle nawe encwadini lapha kuyaqhutsheka nje njengoba sikhuluma ngoLuka nje nakhona futhi 22 siyaqhubeka ku23 nakhona isizathu uLuka 23 verse 1 kuya 25 isizathu ukuthi kuthiwa udukisa isizwe sakithi unqaba ukuthi enekuthela imali abanye lapha babhala ngokuqala uLuka ubhale kanjalo banqaba ukuthi enekuthela imali kuKesari uvusa abantu efundisa kulo lonke leli futhi beseqalile eGalile nala useze wazi wafika isizathu njalo lesabathi akubulayo lesona noJohani naye ubhale kanjalo ukuthi uzenza indodana kaNkuluNkulu bhala noMark ngokunjalo bonke bakhuluma into ethi ayifane ngendlela ezingafani kodwa bonke bakhuluma into eyodwa ukuthi ufikile la wazenza indodana kaNkuluNkulu kusho ukuthi bona ngoyabi picture neyabi ingqondo indodana kaNkuluNkulu iyenye into ayiyona lento lo Jesu lo athi uyiyona so that is the only reason yokuthi baze bakuthiwa uyabulawa uyabethelwa that is the only reason ayikho enye reason ngoba nayi yenzekala kodwa ngokuka Jesu kwafika la uma ethi mina njengamanje ngihluphekele nina akasho ukuthi akukho la eBhayibhelini ethi ngifike ngathi ngizothwala izono zenu but uthi ngihluphekele nini mina ngiunderstanda ngento eyodwa mabika lento eyami version lena nayo into engibulelwe yona ukuthi ngesikhathi efika uJesu nje wade ngisho ukuthi ubezofundisa ezokhulisa ezosilekelela ezintweni ezahlukahlukene kodwa abamfunanga abantu angithi like njengoba bengamtholwa uyayizwa abamfunanga ebese ngamthola now mase kufika isikhathi sokufa ngenkathi kade bemlimaza bekhuluma wonke amazwi bemfuna besho zonke izinto into athi uhlushelela yona thini ngoba konke ayekwenza wayezovusa thina ezovusa uKristu kuthina ezovusa this consciousness yethu yayizwa into engisho kubantu ayikhuluma nabo at that time so that is why asho njalo now nalana uzwile angithi isizathu esinye esishiwo kwathiwa ingoba uhamba eshumayela so kusho ukuthi fanele angashumayeli kubantu athathwe remove abulawe ngoba akufanele labantu bavuke baphaphame bahlakaniphe yena ubezele lokho so that is the reason abantu abambethelela yona uJesu now esephambi kwaPilato selethethe icala uPilato uthi cha angiliboni icala even no Herod mesemisa Herod nakhona Herod ayifuna ukumbona ngoba kwayiseqaleni wengakazazi zambona ngithi ngesikhathi ayifuna ukumbona ngazo so usezombona manje nakhona nayo Herod futhi akaphinde wangalithola icala kuyena ngoba lento abayishoyo ayenzi sense ukuthi ngabulalela umuntu ukuthi kade shumayela ngabulalela umuntu ukuthi kade ensiza ngabulalela umuntu ukuthi kade philisa abantu I understandeki yonke lento kubona bobabili abaholi besikhathi ngaleso sikhathi uJesu thiwa bamthatha uyayizwa lento ngale kathi bemthanda bekho ababengayisho into abayithandayo wonke umuntu uyayibhaxabulela la ethanda ukubhaxabula khona but siyabuya sizoyichaza kahle indaba yethu ukuze sikwazi ukuyivala si understand silungiselela the cross the 7 words awasho esiphambano ukuthatha noma ngabe yini esenza siyenzela kona lokho ukuthi so that uzofunda wena now angiqedeleke sesiqedile indaba yokuboshwa nokubethelwa indaba yokuboshwa nokuthethwa kwecala leli engikhuluma ngalo namhlanje ngifisa ukuthi ngicabanga ukuthi konke sengikushilo uya understand and inhloso enkulu ngizolokhu ngiyiphinda lento khona abantu bengeza ukuthi badideke esikhosayo emsakazweni masikhuluma sivula amavesi ukuthi hamba ufunda iBhayibheli
qala ufunda iBhayibheli lakho ulifundisise so that you'll understand. 2, uma ngabe wenza into yenze uyi-understand ukuthi uyenzelani and yenziwa kanjani so that ungeze kuba sengcupheni yokungena kule group ekuthiwa iyabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Yabona uma ngabe ukwazi unolwazi ukhuluma into yabo ecacile ezwakalayo kodwa uma ungenalwazi uyazwakala nje ukuthi lalela ke uyasilalisa manje ngoba lento ekhulumayo nawe unayo ulwazi layo. Uzothi uma usubuzwa ngayo uthi ngakhula kuthiwa yabona nje umuntu ongiphendula ngaleyo ndlela athi mina ngakhula kuthiwa then it means lo muntu akayihluphi ngolwazi. So engathi bengakhuthali abakithi ake sifundeni funda yonke ngaze ngathi uqala unyaka ufunde ngoba mhlambe kuzoba inkingi ukuthi mangithi fundi leaving the shadows behind yabo uzobona ngathi wena mina ngifuna ukuyipromote awuqala ufunde leli Bible okade walithenga qala ekuqaleni understand the context understand ukuthi umbhali wayithini la kwakwenzekani sasifundiswa njengoba namhlanje ngikuthatha through nje ukulokhuza ukuthethwa kwecala ukuthi ake sijwayele le yokuthi sazi ukuthi kuze kufike kwi-point where kukhulunywa ngamazwi esikhombisa bekwenza njani iloko esikwenzayo la emsakazweni futhi ngiyazi ukuthi kuhle ngoba sekuqala nje kunabanye sebezoqala ekuyinto enhleke yokuthi lokhu kwenzeka njalo ukuthi prepare yourself noma ngabe yini ozoyenza noma ngabe kuyiwa ephasikeni yasenkonzweni nanokuthi ke ngifuna ukuyicacisa le yokuthi iphasika iPassover sesikhulumile kakhulu ngayo icacisiwe futhi na ku-Exodus 20 but Easter it's a pagan culture yama pagans yabo kunama Easter eggs kunama rabbits and yona kukhulekwa ku goddess of fertility Yhshw. So ibalulekile nale ukuthi understand if wena ukhuluma mangabe ubhala iflyer yakho noma iposter yakho noma ngabe yini uthi uyema Eastern then it means wena uyokhuleka kwi goddess of fertility futhi kunama reasons ukuthi wenze leyo nto. There's nothing wrong kodwa you understand leyo nto ukuthi ama rabbits ameleni ama rabbits kuthiwa niyazala kakhulu the bunny yabo so amaqanda nakhona amaqanda lawa ekuthiwa bethathwa inkukhu abese yapaintwa ngegazi lazi inkukhu abe red bese kuyonikelwa cause abantu befuna ukuthi bakwazi ukuthi bathole abantwana abantu bebengabathola abantwana nanani kune reason yonke into enziwa bakithi inesizathu. So musa kuvele wenza into wena ngoba nakho wakhula kuthiwa bese nawe igama ulibize awul understand umlando wakhona. So I'm encouraging you today to understand ukuthi uma ubiza igama lama Easter uyazi ukuthi ungakuhlanganisi noKristu lokho ikona engifuna ukugcizelela mase ukhuluma ngePassover ukuhlanganisa kanjani njoba sengikuchazile ukuthi it was during the Passover time akukona ukuthi uJesu wafa ngama Easter it was during that Passover la ngempela kulowo nyaka ebabona abamthatha ngaso bese bembethelela yonke lento ababeyisho ababekhuluma bembethela abapriest bekhuluma indaba ukuthi uzenza uNkulunkulu. Now ngibuka la kuLuka 23 uma uqhubeka nawo wonke kuthiwa kunama attempts amaningi uPilate awazama even uHerod nakhona wakhuluma wathi akaliboni icala nilethe lokumina nina ukuthi ngilokhuza ngizompersecute but ngimhlolile mina phambi kwenu angilitholi mina icala noPilate futhi njalo angilitholi icala kodwa manje ngoba kunalento edemocracy kushuthi kahle ayikho into engizoyisho mina ayikho into engizoyenza ngoba iningi lithi yayizolana ngoba into ayeyenzela vele iningi uPilate ayenzela ukuthi abantu abaningi ukuze bamthande vele uma ufuna ukuthanda fanele udile nama numbers bangakanani abantu abavuma lento so mebe baningi abavuma lento then uzoqhubeka nayo yabo isimo nje esikade sabakhona ngoba abantu bafuna ukuthi babe nodumo leningi angithi uyayibona lento so kwazi wamzama nakathatha kodwa kwanqotshwa indaba ukuthi baningi abantu so uma bezohamba ngehliziyo yakhe naye shuthi bezohlamukwa yilabantu abangaka bese kuphela umbuso kuyena uyazizwa selozo and then bese kuzoba sekuthenini ngalesikhathi uJesu naye indlela aphendula ngayo ngifuna ukuthi kuwena before size sokhuluma amazwi awakhuluma esiphambanweni naleli lokuqala ekuthiwa walisho ozolizwa kusasa la emsakazweni between 9 and 12 ngoba zobe khona abesifazane besikhathi abazokwazi basilandise ngawo lawo mazwi bese beyasitshela ukuthi ngokwabo kufika uthini umoya ongcwele kuona. Ngithanda le part ethi uJesu ezintweni eziningi ukwazile ukunderstand ukuthi uzaliwe and ezaliwe uzalelweni ake siyibambe leyo ke when we go for emaphasika noma besiyaphi noma ngabe ikuphi la seyinkonzweni understand ukuthi uJesu lo esimbiza every day
uzaliwe wa-understand ukuthi uzalelweni nawe ngathi ungakuthatha uku-understand ukuthi uzalelweni yini inhloso yakho ukhona la emhlabeni wenzani ukuze kuqhakambe igama likaNkulunkulu uJesu ke mangabe awazi ukuthi fanele wenzeni hamba uyostadisha uJesu hamba ufuna yonke into uJesu ayenzile ukuze understand ukuthi yini omele ukuthi uyenze ukuze igama likaNkulunkulu lidunyiswe ngoba phela ayikho enye into bakithi sabekela ukuthi ake sinisele lo mhlaba esibeke kuona siuphathe kahle nabantu abaseduzane nathi abadala uNkulunkulu sibaphathe kahle asibekelwa ukuthi songcofana sobanga into engekho la kodwa sibambele so uma singabamba leka Jesu kuyosisiza lokho and then egcineni kwakho konke wa understand ukuthi kunomzuzu kunehora la ngizohamba khona mina and lelo hora lelo uma ngabe selifikile ayikho indlela yokuthi ngingahlehla ngithi angisafuni ukuthi kube kanjalo that is why umuzwa ekhuluma ekhala kuthiwa wayehlitha ukuthi ukuze egazi ekhala ethi inkosi uma kukuhle kuwe lesi sitsha masidlule ngoba wayesenhlungwini understand ukuthi now I have to part nalento le uNkulunkulu anginikeza sengiyafika manje nasegcineni namazwi futhi awasho now uzo understand ukuthi wayewashwa esukaphi lena ke mabika yokuthi wafela izono zethu ngifuna ukuthi ke le ngichaze kahle ukuthi la eSouth Africa that's how I understand it ngishilo kancane before siye break la eSouth Africa kunabantu abafa mabika bafela thina ukuthi sinjani sikhululeke sikwazi ukungena sihlale endaweni ebeyivaliwe ekuthiwa singangeni kusona iFreedom Month 27th si celebrated that Freedom Month sikhumbula lezi zinto ngibuza umbuzo owodwa ngubuzile la ku Facebook ngithi abazalwane bayicabanga abamnyama kubantu omnyama wase South Africa ukuyicabanga yini lento when sekusondela isikhathi se Freedom Day nani ukuthi kahle kahle nathi bekufanele kube isikhathi la simbonga khona uNkulunkulu la bese sizozila khona ukudla mabika sibonga ukuthi inkosi waze wasuweza ngoba njengamanje it feels like sisezweni la seKenana because sine freedom of speech sinento besingenayo before sikhuluma noma yini sesikwazi ukuhlala singasebenzi manje silindele ukuthi uhulumeni asenzele izinto simbonga nini lo nkulunkulu osenzele umuso ngaka ukuthi sasigqilazwa ngoba yonke into eyayenzeka before kwakuthi umuntu omnyama asuswe ingqondo asuswe ukucabanga adepende komunye umuntu lento bese iyona sizikhulekele sizenzele izinto sizenzela thina ukudla siyitshalela sikuyithina abanikazi bamasimu kuyithina abanikazi bezinto sinendlela esenza ngayo izinto le uJesu afike ezoyilungisa asikwazanga ukulunga namanje silungile ukhululeka nini wena iliphi ilanga ozokhululeka ngalo uma ngezokukhululeka namanje mabika ngifuna ukusho indaba enkulu ukuthi kwayimanje kuyiphasika yenye futhi izinto ebezingxakanisa ukuthi kwakona kuyiphasika kwenzeke kahle wathi umabika Jesu kwenzeke kahle wonke umuntu esopa kwenzeka kahle futhi ukuthi kwathiwa sihlale endlini ngoba mabika yabo exactly mawulandela kahle khona emaphasikeni kubuya neindaba kubuye nengxabano kubuye nama accidents kubuye nabantu sengisho within abantu abasuke behlangene at that time so abantu abayi understand I concept yokubethela uthi umuntu eyikhuluma athi uJesu wabethelwa nezono zami wabethelwa nako konke okwami yayizwa lento manje bagcine sebesho njalo ukuthi wabethelwa mase evuka kujatshulwe kuthiwa uvukile but manje akuvuki ubuKristu kithina kuvuka like siyayiacta lento ukuthi kuvuke umzimba yabo ngoba nakho eBhayibhelini kuthiwa wavuka umzimba ongathola kwalo wasiyabonakala sesibamba le asabambi leyo ubuKristu nama teachings akhe ukuthi siwahlalise kuthina avuke kuthina ngesikhathi sovuka ukuba yavuka ngabe siyasizakala ngaba siyenza yonke lento eyenzakala ngaba sinawo amagqubu namhlanje ngoba una 40 years nje kusho ukuthi wena usuhamba amaphasika u40 una 46 years uhamba amaphasika u46 but you still the same person usanengcondo usanegqubu usanabambe zonke lezi zinto ake si understandeni ukuthi le concept ye cross ukuthi uma ngabe ebethelwa kuhlala konke efela thina nokulunga kwethu noma ngabe uyakusho lokho understand ukuthi phela ifa bese wenza njani uyavuka ibaluleke lapho mawuvuka vuka nobuclean vuka nobungcwele uvuke nalento oyibambile nalento uJesu akufundise yona uvuke naloko ukuthi impela ukuhamba kwethu konke manje kulawulo moya engcwele kunjalo uthi indaba enkulu